Karbi Anglong along the COVID-19 positive kilonga phai ke ong langdam si puthot quarantine ahem ke raitu. Karbi Anglong along COVID-19 positive inut kilong tu. Assam along COVID-19 positive kilonga phai bangsuri ke thomra pharosir ke praptike ke thoman kele. Difu rong khilana long tractor auto tem truck akulat kangpu. Kardom kat news sabirta thanbang nili junali timungpi non birta ang tonpen arjuik tha. Karbi Anglong along COVID-19 positive kilonga phai ke bat langdam si Karbi Anglong district administration pen puthot quarantine ahem hum thom rai pontu. Karbi Anglong along COVID-19 positive kilonga phai bat bom langdam si Karbi Anglong district administration pen quarantine ahem hum thom rai pontu. Aki mikirai pontu quarantine ahem laki dipujir songasong Sukhanjan Pranav Vidyapit Girls Hostel Lapenja Prajana Longkido Khorsing Terang High School along Henlo. Karbi Anglong along Vosikre player ni COVID-19 positive inut kilong pen pangromsi Assam along non an laso kiso kilong apai bang suri ki thomra pharosir kepra plikepra ki thoma hem letanglo. Assam Okpra Nasai Kama Minister Himanta Biswa Sarma pen Assam along COVID-19 positive kilong apai kapaklang atengke Vosikre player ni enalo chitima pormalong kimi bang plikepra ki thom COVID-19 positive long tu. Laso pen lakhalote Assam along laso kiso kilong apai bang suri ki thomra pharosir kepra plikepra ki thom ahem an lutanglo. Lasong bong bang suri sira pharoner kepra pok kiso pen mesi hem chidamlo. Lapen bang suri hini rap pharo isira inkoira troxy amuluk se chilang bomlang. Birta kiriba poran COVID-19 pen apran kidam nang bang ner keplo. Lasong bong Karbi Anglong ta inudo. Kachirai kom lapen kachitanang bong COVID-19 avur kangdang bom ajok det pila pen long ria sarkar tum laso avur pen kaching rai thek jiapan atowar ribomlo. Difu rong khilana long tractor auto tempo truck lapen saikatikia jaton kulat ingpusi chutiki rataphan birta kimi paje. Karbi Anglong sai chutiki rataphan varsai kimi thosi difu rong khilana long kumar engineering lapen hanse agriculture poamen akulat ingpu pontanglo. Laso akulat long sai chutiki rataphan panongsi tractor auto tempo truck lapen saikatikia jaton namlong jipusi kulat kangpua mai long kachitong dun agriculture saikam Additional Director Ram Singh Hanse alang libirta ki apaham pangaphan than pachini. Konsun ma pinagi sam ne tum kiato. Maladang ne tum workshop doji, dag ne tum hanji, sector mo hanji, atun arong dan itu namsi claim jilo sobusti. So demo claim si la so pen demo pen kia li doma ne tum hanji. La so pen join lo ke la tum ke non molong ke li tum ke minimum khitiya kusa metric pass tum do metric pass high secondary pass BA pass sam susi khitiya se plan panoge pala tum BA pass metric pass high secondary pass soma ke thange ke thana je keji akela to hikat pala tum hane tum training trip ko koson si use nai ma koson si use ali do man tum thane ji ayla atum tha problem le ape taka mahala kom re blote yang dak finance ji udar banking le bank hom ko within 24 hours long ko alang itu ni documents proper documents CGP take lo within 24 hours bank le some PC long le Non malam so por phan birta moing ton peksana. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkilan, near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961690021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels.ka@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo pipatot birta along wangtulo. Kidamtang MP Kiligahot BJP asong pen kachitoy dun non kikibo ma MP Horen Singh biaphan ongdung avut pen kipahay jiaphan pura kilik kapachithangahut rongkhang MSC constituency ang kang pen vote kilong kyong nay a polling station atumaphan vosik ni phai krip liani nong ekipajira birta phirangki Kelvin terang pen birta nang pali. Rongkhang MSC constituency angkang Doloni LP School Pathwa Klam a open stage along nong ekipajira mai patupon. MP Kiligahut BJP pen kachitoy dun non kikibo ma MP aphan vote ki pika ong na yateng pen kicheng sia nong e Doloni polling station la pen adun thua nong e Lingding polling station la pen kithom anong e Borthoi polling station atum chipalong dunlo polling station kithom atum aphan MP Horen Singh be arideng pen nong e pajirpon nong e pajira mayalong Rongkhang VDC chairman Dinin Bordoloi Rongkhang block BJP Mondor Amepu Ranjit Teron Abarin VDC chairman Mohoning T Uthad Langso Langpi Lam Samepu Rubison Teron BJP West Karbi Anglong District Committee Tun Mepi Kabontok BP Lapen BJP Rongkhang Mondor Amepu Pradip Rongpi Atum Chetong Dun Tingui sai Satgang Bojar Adaksi sit lifeline ason si Munir Tum Karbi Punon Garo Punok Kapre Khai Tum Adaksi Sang Hala Chunam Nam Nam Sala kes kipada joni pen nobang ke kapheri me ang son do kaplo la si ni di cingki si non hadak Satgang completely lockdown lo pabon check la asi rasa lamang rong level ata poneng si lata dak leader to men cingki kita badolon dili lalu ngape sonang acula election por hot dili ka chak result ma polling station long ma highest percentage long ila tum phan nong nam pi pula sonong nam sinang pi ele the sonong nam tina le first second third apa ni pani ma la si first anong nam bang dak Doloni polling station dak nilirong lo pen second bang dak Lingding bihari rong lalu ang pen third bang ke Borthol buru rong lalu komsi longpon lo masih alang letum kekrem cepadu ko posi na sonong eta longpon lo dening khela 30 local committee do ba polling station do next MLA election ho gala son ka performance mane kapami pha si kam pon ko si dening khela lo pe chuning di lo kadu bela local committee president secretary Korkanti MSC constituency ke parlo tikelang jun arata phan puthot Korkanti MSC mate Karbinglong autonomous council Emrajuti so pen puthot tikelang jun lem salong sang kirona birta phirangke rastom tok bipen birta nang bale Kidam tangar ni pen det piar lo coronavirus ki sokang dang boma jok longria lo lahaya tomon pen ke chepa jok jia phan sarkar pen lockdown padupon lo la so apora hujja semet pen jopar ni ka chongda chot pen apiso asu ka chepang renga tum pinang an kisung chitong nanglo la sona pora hut Karbi Anglong prek jama constituency along setami sanghan kiron padupon lo la son CP ni vosik ni bhai krep tia ni lethota Korkanti MSC mate Karbi Anglong autonomous council Emrajuti supen radaphan akijoy pen sang kiron padupon radaphan akijoy pen sang kiron asaya long tikelang jun lam sa chairman Amarjit Ingti la pen chun bang Susan na katumta chirap chitodun si mesen pen sang kiron asai pachun pon আমি সকলোৱে জানো যে বহুতো বস্তু ওপৰতে ভাৰতে কোনোবা বিদেশক বেলেগ দেশক মানে ডিপেণ্ড কৰিব লগা হৈ থাকে তো সেইবিলাক মানে যাতে মানে আমাৰ ইয়াত বস্তুবিলাক তৈয়াৰ হয় যাতে আমি আন দেশৰ পৰা আমি ধৰক ইম্পৰ্ট কৰিব নালাগে আমি আমাৰ ইয়াতে স্বদেশীভাৱে ধৰক আমি প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ ক্ষমতাও আছে আমাৰ ইয়াৰ স্কিলো আছে কৰিব পৰা তেনেকুৱা আমাৰ ক্ষমতাও আছে ইয়াৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত যিটো আঁচনি এইটো অতিকৈ আদৰণীয় আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই স্কিমৰ মাধ্যমেৰে মানে নিবনুৱা সমস্যাটো বহুত কমিব আৰু যিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আন দেশৰ প্ৰতি যিটো কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত যিটো নিৰ্ভৰ কৰি আছে সেইখিনি বহুত পৰিমাণলৈ এইটো হ্ৰাস পাব Labangke pini bangke only rice. Only rice. Paten pongkuan ron pontang sar nan kedam tang pen non pini ya. Exactly time surang sini ngelo. Sedami lockdown or majo to ami keba baru. Non card holder hai jitu ration card non card mane ration card ka betu kan. Ration ke ron
আনুষ্ঠানিকভাৱে বা অফিচিয়েলি কিনিম Solems penamaknya Lempon officially sampai rom jika. Pini Karbi Prime Time ang kila pons kang ton pekla demi thakme kurwang tu.